Tala Fou se whapopoka le rei o tala mai Ausetalia ala Radio Samoa. E te tawana mata sauni tangata le vai Tala Fou le si tanga fou o le ai te tongi mo au o nanga o whemalanga inga lautele public transport le o le a wha mamalu le asunga fua o mua. O le swinga o le a wha upopoai le isi tālai le pāsese masani sa iai o le tangata malanga i vai aso te tasi. O le Transport New South Wales na lātou whainua e ua le asi itia nisi pāsese alo iai benefiti fo o le a whaalaulua mai e au fiai ma le whaataungo fia o le pāsese moa so whareile. O tangata mātutua pensiona masinia e leo iai ni swinga i le lātou whemalanga inga ma o le a whaalaulua mai fo i e lātou tau o pāsese i le weekend i le aso a tai ao. O lona winga a matatu le vai aso fou e mawhaina whaimalanga tangata i whemalanga inga lautele i le aso whareile mo le na o le walu tāla iwa sapurusene ia e maua fo i ma discounts. Wa te aitua mai le whanamai le tangata lea sa manua tinga ina le whanamlawe na tawhana ai nisi i whafuane o le taulanga whatau i ma le pone i le whai unga le vai aso. O Eric Catanese e luas fulwaru tausanga sa iei le taulanga whatau whatasi Malaysia li e swafa i a Robert Isa luas fitu tausanga sa i tutono le taavale lanu pae o le tuainga le Mercedes i whapuane o le Gregi Burn Central i la sato nai ai anga i aneainia li se to whai mata pule mata whana i la waia ma liwai Isa ai avenatu Catanese le whanamai se tūranga tinga ina. E talitonu leo leo to whāri na sosora ese te Range Rover la nuriuri na maua munimuriana wa susunu pe amara se 42 kilomita mai le nofuanga na tupoai le whaalamelave. O lo whaia pēr nei le suenga ina nei mata upo. Wai ulawe na whaasa o loto mai le wharepui a saina le tamaita e tūstala Ausetalia o Shangli le ua tūbai mai i le atunu i le mai o le siria ma le tolu tūsanga i se nofuanga whaasala i saina. O le palemia o Australia Anthony Albanese na ia whaamatala i tūstala o fia o toi whaafo i maisia tangata i le atunu. Na sa unua le palemia o Sheng o fia lava o toi fo i mai i le atunu u masa whaafeloa i le malai lele e le minista o le vai whaafo Australia o Penny Wong. O toi whaatastasi nei tūstala malona ainga a o taua Albanese o le taula inga lava sai le vaenga o puipuinga i a whaalolongia fo i tūranga o siona ainga a maise ele i whaingo fie. O le tamaita i tūstalo lei sa whaautu mai iai whaasaralonga le televisi le malo saina le CGTN mai sa tua ia ilona sa palai o whaamtaranga whaalilo i whaatatau le stete ma tau fia mai ai loa mai lava ia au kuso lua whenus fulu. Ai titi mai peto tasi tangata lo poloka ma le isi vaenga ua ave sea mai se no whanga ngau si vai la au o le chemical factory i le whaitua se sifo o Melbourne. O le whaalawe na tupu i Swan Drive i Derrimort, po le toi kwata i le sefulu le tau na reila, pa mai na vai ai ma le asu o anga i ifo i lunga le no fuanga lea, ma se pa o leo te leane. Pa maria mai e paramedics, na o lātou tong fitia se tasi o tangata i lea no fuanga, ai fōringa e to tasi le tangata o lo poloka i titonu o le no fuanga lea, o ave sea uma mai ele to o luas furwalu, ma sia ki na e paramedics. O lo ngāre rue whaatasi le tinei muma leo i le sueina o le nei whaalamelave. Ma le tala mulimuli, e fōringa wa sauni le leile li o Michael Maguire e whaafoe le sao le awa le State o New South Wales i le State of Origin a matatu tausanga fōu ina ua le anga i ese le whaiaonga o iei nei Brad Fittler. Li putia le Sydney Morning Herald wa ofotu nei i le New South Wales Rugby League le awanoa i a Maguire a ua maua fwoi whaamtalanga i whaapeo le aia taria ina lea tōwhinga le tōwhinga fōu leo le Blues. Wa mai ai le masina taluai le ono tausanga le Konkarate Fittler ai leo manino mai la le Konkarate Maguire le Blues a New South Wales po ringa e tali tutusa lava ma le tūranga sai ai Fittler. O Maguire wa fast food river tausanga le soifua sa avea mawhaia onga le South Sydney i le rua whasafuru ma le whaa whaapea fo i ma le West Tigers mo le tolu tausanga. O tala nā le Radio Samoa mai Ausetalia walau whaafonga mai le nei stofi tātou whero e fo i le aso a tai au mo seisi whaapoponga manuia te le tiu te mga nuenga o whenga iai.